Usled nestašice vode na vodosistemu Rsav, 5 lokalnih samouprava u zapadnoj Srbiji uvelo je vanrednu situaciju. Vanredna situacija podrazumevaće i dodatne kontrole, kao i veću aktivnost komunalnih policajaca koji će proveravati da li postoji kršenje propisanih mera. Ugroženim domaćinstvima voda će biti dostavljena cisternama. Evo vidi, nema već nekoliko, 15 dana nema vode, kuburimo i ništa drugo. Radivoje Božović iz Arilja već 2 sedmice iščekuje kada će iz slavine poteći voda. Kaže da ne pamti ovoliku sušu i da Rsav nikad nije bio plići. Vode nema, ne znamo kad će doći ni šta će, samo evo pipnemo za česmu, vidimo evo nema. A jutros je došlo, negde je bilo 2 sata i supruga mi puštila mašinu i to je ostalo i nema i šta ćemo, moramo trpimo sam. Pored suše koja je glavni uzrok restrikcija, veliki problem predstavljaju i pumpe kojima poljoprivrednici direktno izvlače vodu iz reka. Zbog toga su komunalni inspektori u pojačanom obilasku terena kako bi proverili primjenu propisanih mera štednje. Našli smo jako mnogo pumpi, preko 20. Stanovništvo smo upozorili da ne sme da ga koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura, a uzvodno smo našli što na Velikom Rzavu, što na Malom Rzavu, mada nismo ceo tok, naravno, Velikog Rdzava obišli, smo našli oko 10-ak. Fabrika vode Rsav ne može da isporuči više od 400 sekundnih litara u odnosu na potrebnih 1000, pa apeluju na sve potrošače da vodu koriste krajnje racionalno. Veoma je važno u ovom trenutku izbjegavati sve ono što je neophodno. Znači, ovo je voda namenjena za piće, za sanitarne potrebe, da imamo, znači, da se kupamo, da se tuširamo, da se trudimo, da to ne koristimo tu vodu za zalivanje bašta, za pranje ulica, pranje automobila. Inače, sa vodosistema Rsav vodom se snabdevaju osim opštine Arilje i opština Požega, Lučani Gornji i Milanovac, kao i grad Čačak. Ništa bolja situacija nije ni u ovim lokalnim samoupravama, pa je tu proglašena vanredna situacija. Sada sve zavisi od građana, da li će racionalnom potrošnjom smanjiti restrikcije koje su planirane za naredne dane. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas Zapadne Srbije.